Kardom karbeng lora don phansame plus pinili tum kachathon ponje lake Narendra Modi kacharli doma hoima alang likai ke sitame chipubom je neke nut sa choyor chorabang sa choyor chorabang siputi alang lilonga kono na bangke puthula degree sitame do BA degree ta do la PNMA degree ta do asila bang so putha ke nam tang opposition party tumpen na pen pena social activist tumpen sitame karjupon pado la pen ke Supreme Court lapen High Court long sitame pinangan plea file padamo kachuni ripon pado jela bang so putha ra phan ke patham pon je phan lase alama bang gela puro opposition party tumpena bang ke koi pono je Narendra Modi alang like kapa chobai pasipu duplicate certificate si ot o busalang tumpen na koi pipono laposi approve nang vek jini tumke pasipu a marks lapen konap se kachali ma seli tum thek ponlong jalang li pu kela lo Delhi University long ben salang li BA pass lo lapen KMA bang ke Gujarat University ben salang li chepa pass ponno asela bang so putha controversy topic aposi pini lo la bang so putha wardik ki piponje bang ke pini ke komanoma bang te justice Sachin Datta alang li pen si wardik pipon populo setame pini ko pisi je plan lo maplo tang te wardik ki PR ni bang salang li kona ni meeting do komasi postponed ene ke alang li wardik ki pinaing ke pini lo ahok kalima kalang ma chobai kalima kalang ma ahok ma certificate ka chobai ma kena ma certificate ma kopi ma pukalang li pini si rat thing no paklang nang puar ni lo tapen wardik ki pinai ar ni lo setame non bang ke postpone to that la se alang li hin pen ki pu pona teng lo plotang tele tum thek tonlong je Narendra Modi Prime Minister alang limantu si BA pass lo maplo tang tela ke 1978 aningka Delhi University pen si alang li pass lo pusipu setame la dak penan opposition movement ki pupon bang ke lahen lo alang li ahok pet si BA pass la PNMA setame pass political science and pass lo plotang te inut back ke alang li classmate donang ji pusipu inut back alang li Charlie rapet ajir po donang ji la pen ne chini pomune donang ji pusipu setame pini arni setame a classmate tawe a degree odong mat ajir po classmate Charlie rapera bang ta ne hanlo alang ni pen Charlie rapera bang po setame ave pusipu madu setame chini bang ave pusipu setame certificate bang ke odong nasi ile tum thek ponong ji Delhi chief minister aprang ex minister Arvind Kejriwal pen setame pupono je alang likela ke ka chonghu mate ka choke nam chonghu certificate saide pusipu la se pini arni setame ajir po tawe telo Charlie rapera bang ta videlo chini bang ta videlo pusipu athe alang like nut sa chuyor chora bang lapen ke bihe ka ko pinangan arta pen si piso ende pen akolang chongbe phitlang pusipu la se alang sa dong chuyor po ma mate Charlie dong Charlie po lapen kya pinangan atum pulo ahok pet alang li inut ke thek sera bang plotang te BM ke pass pa me bang plotang te alang li kaning je sitame kai ke sitame class subji lanchok takali alang li English sitame ninje thekji pusipu setame piniarni setame alang lika ninje ke chok che saide hala Biden men kaching ki hoda postame penan criticize bang dolo Mr. Prime Minister, I had an Irish grandfather named Ambrose Finnegan, and he used to say that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. You think I'm kidding? I'm not. Lapen kila a plus b whole square formula ke pu hot a plus b into bracket into whole square pugi pu hot setame penana tum criticize abang dolo a plus b into square into bracket square करे तो la si alang li degree certificate la pen marks la pen ke pass aning kan kaduk ka record ang paklang ng ji pusi activist atum pen la pen ke opposition party atum setame halabang sod adimando la si la solong pulo nitum ke paklang clay polam sitame do Supreme Court sitame 2023 ni kan ke labang so plea file sitame reject plot sitame dolang aga labang so alam sitame kachuni rialam sitame aphia bang ke kupu ne alam bang ke ingdang ulo posi paklang nangji pulo sitame la ke privacy alam do asi pinana tum pulo la ke privacy alam ave kusefu privacy alam ave la ke include prime minister tang de lo posi rata tum kachini kang tung posi la ke paklang vek nei ako la ke si documents ka chong hu alam ma se ave kusefu ako ma jok non metric ke pass second year pass BA ke pass atum non la ke tum rata thing no se paklang dak kusefu paklang sap kusefu la posi la ke ka chong hu nei alam ave posi na paklang vek nang jipu la si pini lo ke paklang nang ji arni ke labang so wardik ke pinang ji arni ke pa juji al arni lo Jaya Justice Sachin Datta alang lipensi paklar pon po pipon po wardik pipon po pulo
setame kopilone arlo tiklim so do olone kopilone pose penangan atum ke ki pupon setame do athe pipoloma plodang de pinile those alang likona ne meeting do pomase postpone la seang tona lamang ke litum non ke bang je tarik in koira phose chini bon po athe postpone de lo tarik in koira phorni pusi la se tarik in koira phorni ta ki pijine ki pipene awardi ki pijine ki pipene la pen ko pitong ke man pone halabang sorni sitame chin ne pin lo setame alama bang ke pinyar ni sitame jurun applying on elo prime minister Narendra Modi certificate of take lalo la se pinine lina tum pan la pan se check pen na ton pon chot pola pen isia bang la helon lina tum man ke than pon kang tung bang ke jenon parliament no isia bill pa pass pon elo jenon bang ke online gaming tangka pen itum ke patu thua game la yono rami tang ho pipine la hai poker baji apps tang ho la hai tangka ke pen ke patu games mate apps an ke non ke India long bang ke peni lapo bon lapo ing hap lapo la ke non parliament no sabil pa pass pon delo yong si kuma mane bang yong si patoy thek the pas paraning bom lang pulo tang te halang tum pan ke jail sitame thapo la pen ke fine sitame crore tangka lang tum pinangji polam sitame non dolo la pen isia bang ke lalo non ke patumi edik hera long sitame ne li than pon lo je isia bill pa pass pon lo je non ke prime minister non cm non ma jok non ke chok chedop lo tang te jail hem kang sam thapo ta pen hem kang sam che thaplo lo tang te alang li ke akamar pu pen ke sunang tukpo alang li menale sun se sitame jaborjasti sitame alang li phan ke remove plot po alang li kamar pu pen ke lalo silabang so pu thak parliament nong penang anche song lo opposition atumen sitame ke kroi kre a hearing tang pikhayang lo alang li tum labang so bill kang sek amit sa me hang se ekdom war phun phan lo la pon lo johala da kache thengka che chogian bag dolo sitame la bang song bong pen ke support na tum sitame penangan do umar loma blodang te la ke litum thek ponlong je congress mp sachi tharur alang li ke che thang pik hang ya alang li phan ke gopi pen se ka che thang ra loma te english alam kaning je ke me la pen ki jume la pen ajok sa alang li phan ke ka che thang ta si congress pen mp sachi tharur alang li pen bang ke ka support do nang theka son sitame do athe alang li pen pulo la ke mesiana sailo posipu je chok che bang phanlo bro dang te beng nang po la pen kya kama ar pu pen sitame che onang po posipu la ke mesian akhe no thang ta we posipu No, as far as I'm concerned, I don't know those bills well enough to give you a comment. On the face of it, it seems reasonable that anyone who does anything wrong should be liable to punishment and should not be holding a high constitutional office or a political office. I think that makes sense. On the second issue of the online gaming, I am on record. I have written an article in 2019. I made the case for some time now that, to my mind, the government should be legalizing online gaming and taxing it, regulating it and taxing it, because then the benefits of the money that people are spending anyway on this process can be spent on social causes. If you simply ban it, it goes underground and the mafia makes money from it. We know that what's happening with gambling in this country. se tame penang an opposition leader tum pen mai pulo la ke hilo posipu la ke ni tuma phan ki nep je bidilo ni tuma phan alang tuma ning nang ching sam se lo pro tang te nang pasun tupo peni alam penang pa pusi lo ko athe ed la pen cbi ke la ke alang tuma ruling government under si dolap apos se la ke ni tuma phan mo na ison back lo pro tang te nang toy pak po ison back alam penang pa pusi lo ko ni tum phan akamar pu penang padam lab je bidilo posipu kedam tang Arvind Kejriwal phan le ke bank for son dak taxi posipu alang li pen sitame alang li phan samen Narendra Modi pen penang alam ka che phodo labang so pen jok se alang li phan sitame ed cbi tum bret pamari lo la pen kason alam pen alang phan hem kang sampa bank thorlo thik la puson pu pusin non sitame alang li tum ben pulo moni tum ben jong si ko pen ani nga ching sam se dolo mani tum phan ke lang on e dolo pro tang te son ba ke sang pa bon lok po la pen gen thon hem kang samang bank thot po la pen gini tuma phan ke methang ar pu penang pasun lab je bidi sila ke kiri lo pusipu athe ja kongan ke lang li tum nong si do et abila bang ke to pu ke lang pen ke mesian da theglo sitame arlo pen ke lakte alang tuma methang favor phan pusipu ruling party a favor phan pusi penang ana tum pulo la ke alang tum moni tuma phan nang ke target ije phan pusipu lalo la se non labang so puthak ang rong du jot lang athe ke dam tang parliament on same chewar phun phan lo sinon ke bang jelang ani litum chini pon fo la se penang ana bill ba pa pass pon elo se ame labang so bill labang ke non 2/3 majority votes nang je posi labang ke tum lang dun bom no na ke bang jelang ani pen ilina update dun bom ko kardom